dan, ja sam Svetlana Brkić, arhitekta. Danas govorimo o uređenju interijera stambene jedinice od 30 metara kvadratnih. Stan koji ćemo vam danas prikazati nalazi se u Cerskoj ulici na Vračaru u objektu koji smo u okviru biroa SB Project projektovali i gradili. Prema zahtevima klijenta uredili smo ovaj prostor kao stan za iznajmljivanje. Samim tim, rešenje je moralo biti prilagodljivo različitim potrebama budućih stanara. Stan ima ulazni hol, kupatilo, dnevni boravak sa kuhinjom i spavaću sobu. Kako je izgledao ceo proces? Mi smo počeli od kuhinje jer je ona jedan od najkompleksnijih elemenata u interijeru. Obzirom da je sama kuhinja mala, donji elementi su izrađeni po meri. Velika polica sa desne strane ima ulogu šanka, pregrade i prostora za odlaganje stvari u kuhinji i dnevnoj sobi. Još jedan od transformabilnih elemenata je sto na izvlačenje. On je vid manjeg trpezarijskog stola jer nismo imali dovoljno prostora u koji bismo smestili 100 regularnih dimenzija. Donji elementi koji su rađeni po meri uklopljeni su sa kupljenim gornjim elementima, policama različitih dimenzija, napravljenih profila i drveta. Na taj način postigli smo kompromis između kupljenih i dizajniranih komada. Sve ostalo u interijeru kupljeno je u raznim salonima nameštaja. Ideja nam je bila da ovaj interijer bude mladalački, zbog čega smo uveli vedre boje i okrenuli se industrijskom stilu. Kroz brojne upečatljive detalje uneli smo dinamiku u ovaj prostor. Neki od tih detalja su žičana polica ispod televizora, jastuk sa oslikanim likom, slike, tepih sa šarama u vidu trouglova. Nadamo se da će budući stanari uživati u ovom prostoru. Ukoliko je vama potrebna pomoć oko uređenja interijera vaših stambenih jedinica, pišite nam na e-mail office@sbproject.rs ili u komentarima. Vidimo se u narednom videu.